Alhamdulillah ve salatu ve selam ala Resulillah amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı tuğandarım, benim bir tuğandarım. Kudayım bertamda köpten kütken günümüzden geldi. 2025 yıldan 15 Eylül 7. ayda biz aytkanbız janakı malum sanız to'liq yazılıp basılıp büttü. Oşonu үйрөтөбүz деп. Kudayım bertamdan bugün 15 adam jatı okuydu erkeklerden kançası kelip ketedi? Төртөө келип кетет го. 4-5 kelip ketedi eken. Kelip turup uşul jedem ne? Hem bular oşonu үйрөнөт. Anan bular turgandar sportsmender eken. Bul jigitibиz judo boyunca eken. Tamaşalap atpayбы? Bul çapkanды үйрөтөт, bul kaçkanды үйрөтөt. Bul jigitibиz löke atletika. Triatlon. Жақсы. Buyursa uşullar kelip tursakты başladı. Kudayım buyursa kızlardan da geldi. İnşallah bir 15 gün boyu uşul iman meçitinde Kudayım buyursa bular uşul үйрөнөt. Bular özleri murda baskandı bilet eken, o can kelgenderi aralarga baskandı, ança jumurtka kuurgandı, anan notebook paydalangandı, telefon paydalangandı, oşuların barısın үйрөтөбүз inşallah Kudayım buyursa. Celal'in sen de bir eko söylep koy. Не дейсиз? Алла таалам ишибизге ийгилик берсин. Эсен аман жакшы окутуп, жакшы элге кызмат кыла турган, жакшы тың Кыргызстандын желегин желбирете турган, арасынан спортсмендерибиз чыксын, күчтүү алымдарыбыз чыксын, карыларыбыз чыксын дейбиз. Аракет кылабыз. İnşallah. Анан Кудай мырза мен кече жумада айтканмын да. Bir koşunanın akısı var. Mana 20 adam keltir bu yerde okuyan atat 2 cuma desem bu yerde buna çayxanalar veresim mayak degen çayxana. Ustaz anda abetini men kötöreyim dedi. Elhamdülillah. Jakşı adamlar bar için jerin beti turatтай. Karasanızlar. Kudayım buyursa ujunga dagın birösü çakır atat. Bugün ben bir konoktayın dep tur. Oşal 20 kişini. İnşallah kim kol kavuş kılam dese eşik açık inşallah. 15 gün boyu Zavtrakты өзүбүз даярдайбыз. Кудайым буйрса, бул жердегилерге өздөрүнө атайын үйрөтөбүз. Эжекелери бар. Картошканы кантип арчыйт, кантип картошка кууруйт, ошонун баарын казан аяк аралашканды үйрөтөт. Кыскасы өз алдынча басканды дагы үйрөтөбүз. Кудайым буйрса, таяктар келген Абдышүкүр устаздан. Ошо таяк менен басканды дагы үйрөтөбүз. Кудайым буйрса, эртең менен түштөн кийин мына тротуарлардан, көчөлөрдө басканды биз Кудайым буйрса үйрөтөбүз. Анан ошол анча мынча ikram kılamın degenler bolsa, misal 20-30 samsasını berem degenler bolsa, 20-30 piraşki berem degenler bolsa, Kudayım buyursa, oşa ujunga alıp gelip, ança mınça konaktap tursanlar bolot. Bilem oşal Çүй oblasından, Oş'tan kelgenleri var, Kölden kelgenleri var. Kıskası bir Respublika boyunca kelip turup, oşonu biz başladık. Buyursa bizim başlagan işimiz jemişti bolsa eken degen Kuday talandan ümitimiz var. Anan biz 75 dağına malum sanı baskanbız. 9.000 somdan. Bu jere kelgenler bir oşo Kur'an'da okandı үйрөнсө, kol menen birden oşonu belek kılabız. Emi bu 75 ele dağına da bizde yok degende min dağına malum sanı kitap gerek tuğanlar. Oşo kim salım koşam dese, atamның atından, çoğ atamның atından bir vak bolup kalsın dese, bir kitap 9.000 som bolat eken. Oşo salımızları koşsanızlar, eşik açık inşallah. Allah razı olsun. Эч нерсе кыла албайсыңбы? Кыла албайм да. Вообще чай да куюп ичип, жумуртка кууруп. Жок, мындай жумуртканы баягы сууга эме Кайнатып. жейм, анан Өзүң тамактар каякта турат, там сыйпалап үйдө тапкан аны да билбейсиң. жок, эме апамдар көрсөтпөсөм, мындай эме кылып келсе, үйдө жүрө берем бет аяк. Эме магазинге барып, нампанды бу эмелерди алып келем, бет тамакчы. Тök алыска чыкканда таяк колдонуп. Жок, таяк колдонуш керек, ишке таяк көтөрүп чыгыш керек. Ты самый старший или младший? Самый старший. Самый старший? Твои младшие есть? Братья, сестры? Сестренка. Сестренка? У нее с глазами хорошо? Да. Получи.
Какой диагноз у тебя? Ты не знаешь, да, пока? Нет. Не знаю. Я знаю, что у меня 5%. 5% у тебя есть? Да. А, ты видишь сейчас чуть-чуть? Да. Хорошо. 5%. Получается, ты спокойно видишь? Да. Меня видишь сейчас? Да. Ну ладно, хорошо. А сам не можешь передвигаться, да? Сам? Ну, на улице, вот тротуары, под ноги ничего не видно. Это же недостаточно же. Или видишь? Вижу. Видишь? Хорошо. Вы же самый старший в этом? Или как? Нет, у нас старший брат есть. Старший брат есть? У обоих одинаковое зрение? У близнецов? Хорошо. Ты какой класс сейчас получается? Я 9 закончил. 9 закончил. Какого года? 2009. Сколько лет будет уже? Будет 17. 17? Хорошо. Ты спортом увлекаешься, нет? Интересуешься? Плавание. Раньше было где-то 10 лет, 11 лет. А вот после того, как операции вот эти все были, Что за операция? На глаза, что ли? там кератоконус был. Ну. Бул китеп Малимсанын атайын басып чыгарганбыз. Бул 3 тилде сразу. Бул как этот самоучкадай. Бул үйрөтөт кайсыл китепти, мисалы үчүн Малимсанында таңгалар каяктан чыгыш керек, транскрипциясы дагы бар ал таңгалар. Bilsen gerek ha. Көбү кыргызча, орусча переводдору менен. Бүт бар кыргызча, орусча переводдору бар. Бурай билбеген ким эле да, Биякта Айша эле да. Ayşe de bilettin biraz. Buyursa. Kutay mesela biz malum sana kitabımız değer bolğan. Bu yerda oşol jana seminarda başladık. Bu malum sanın birincisi. Birincisini bitkenden keyin bu yerda biz ikincisini başlayabız. Mına bu yerda ko'rib turganda ele Azizler Federasyası menен İman Meçidi. Azizler Federasyası İman Meçidi ortadan bunu çıkardık. Alhamdulillah bu jemne birinci tom. Kutay mesela bunu okutganda үйrөтөбүz. Bu yerda 15 gün içinde. Bu bitkenden keyin ikincisini taratып başlayız Kutay buyursa. Anan oşonu menен birgelikte bu janakı emeler. Жазганды үйрөтөт. Мунун атын эмне деп коет? Прибор. Прибор деп коет экен. Не муну? Ручка. Грифель, ручкасы ушул экен. Бул жерде ошол атайын ошо чектер менен экен. Кудайым буйрса, ошол эме кагаздар бар, Мына тетрадьтар бар. тетрадьтар бар, ошо тетрадьтарга. Бул тетрадь атайын. Тетрадь, мисалы муну Тетрадьтарга коюп. тетрадьты пайдаланышын булардан үйрөтөт да. Мисалы, Билебиз. İçine салып алат. мына ичине салат экен. Анан ортосун жапканда тарс же бүктөр жабылып калат. Салт эле тасылдатып жаза берет экен. Ошондо кийин кол менен булар окуй бере турган болуп калат экен. Бүт ошо жазганды дагы үйрөтөбүз.